na chuan Mizoram Legislative Assembly budget chi amina a phar tung chang kan ena ema hian Mizoram tala thatute Mizoram in engtin nge ma kan chuan ang tite kan thil ho do na ni Metin engtia chan theu tur nge ni ti in thiat theinan in tong ka chok chu chi al khongai na tel ni fo ro se nimin lama kan ram ho tulu India Vice President zom tak local na member 10 hoi hom tak le fel fai taka kan lo lom na chung sanga lom thu ka soy ani level into presentation of budget ania the annual budget for the year 2024 to 25 with allied papers le supplementary demand for grants for the year 2023 to 24 te ania kan chief minister zom tak finance chang tu pulal du oman heng the annual budget for the year 2024 to 25 with allied papers le supplementary demand for grants for the year 2023 to 24 te hi House of Harturin ilaw somang u. Speaker, irem tinain kumsang nile somni pali somni pangachunga annual financial statement Harturin kaloding chuakani. Vaina henain Mizoram Legislative Assembly chunga kan budget masaber Hartura kaloding chuahian he sarkar lo piang tharmekin rammaso natana kan makhirle ruamanna kan lo siamte ataka thokthei tura remchang min siam saktu Mizoram mipuite chunga lom thu kahan soi masadu ani he budget kan buat sailaya kan ngai poimo berchu Mizoram mipuite tana ele bar zon na kong tlole net zok buat sai hiania sumiti hlotling tur chuan langtlang le rintlak taka sumle pai and kol hi kan ngai poimo masak tur ani boka tin heng sumte hian mi puite a thleng nge ni ti le tangkai takaman an ni nge ni ti wa fin fia kha kan tum tlat bok ani state sarkar sumle pai din mun khir na tlang pui speaker kan state GDP hi covid tripui len lai khan claim azong atlaniam ti lo chu har sanatam takara athang chho ve zela kumsang ni somni pathum chunga kan economy thanna chu 10.14% ania kumkalmek sang ni somni pathum somni pali chungin 10.55% in athan kan be sei ba ka kumthar sang ni somni pali somni pangachung peichuan 11.03% a ala than thei kan be sei mek ani kan state mi pui ele bar zon na konga hian tertiary sector kan ti mai service sector hian nu ma anei lian bera industry sector secondary sector kan ti bok hian dotin agriculture and light sector atanga kan tho chua hi atlem ber thung ani kumsang ni somni pali somni pangachunga kan GSDP chu current price te khong mangin cheng vaibel che singli sangriat somthum pasari point panga pani nitura chut ania kumsang ni somni pathum somni pali REA kan GSDP chu cheng vaibel che singthum sangkua zathum somnga panga point 69 ani tichuan nikum REA tanga kumina punna tur hi cheng vaibel che sangriat zaruk somriat pakhat point pariat pathum ani kumsang ni somni pathum somni pali BEA kan cross fiscal deficit
เจงไว้เบลเสสังขัดจันนิสมลีเลปัสริพอยน์ปนิปขัดจูเจงไว้เบลเสียจาเลสอมปริยพอยน์ปลีปกัวปุงชวินเจงไว้เบลเสียสังขัดจัตุมสมรุปังาพอยน์ปัสริเบลนิตุระรวมมันอันนี้GSDP ตรังสูตินกุมกัลเมกสังนิเลสมนิปทุมสมนิปลี BER 3.47% เล RER 4.73% จูกุมสังนิสมนิปลีสมนิปังา BER จวน 2.84% คุงตุมอันนี้ผู้สปีกเกอร์กันสอยลันเตลดูจูGSDP ฮี projection ไม่อะไรนี่ละดังลำเละเทเร่งอันนี้ทุ่งกุมสังนิสมนิปลีสมนิปังจูงากันสเตตินกันทอดสัวเวตูร์ Stage on revenue จูเบสินสังตักเนนะรัวมันนเสียมิน total revenue receipt อัตรางา 19.66% ลิงตูร์เล่Sarkar summu zongsong consolidated receipt atranga 16.89% ling thaitura ruaman ani kan state bill tho chuahi kumsang ni somni pali somni panga atana ruaman chu cheng vaibel se sang ni zali somthum pali point pariat pakhat ni in kumkalmek BEI in 22.29% in pung sautura base ani Apun sau natura ruaman na lang sar jual te chu heng GST te stamps and registration fee te vehicle tax te interest receipt te le non-ferrous mining te anni state revenue pung sau tura ruaman na te clear chungin kumsang nile somni pali somni pangachungin revenue surplus cheng vaibel sa janga somru pali point pakwa panga nei thei kanin beisei ani Sarkar le batling khom zong zong chu cheng vaibel chia sing khat sangli somthum pali point pasari paruk ani anga debt GSDP ratio chu 29.22% aniang kumsang ni somni pathum somni pali BER kan debt GSDP ratio chu 37.84% ania zia omlam pan chau fret kan beisei ani Reserve Bank of India hian state sarkar te chu reserve fund account pani avon saka chung te chu consolidated sinking fund le guarantee redemption fund te anni heng fund te hi state sarkar ten contribution an siam atanga von anni consolidated sinking fund investment atanga interest ne natling khom te chu state sarkar contingency liability rulna ta na mantur ani bera kumin sang ni somni pathum somni palichu nga CSF atana sumkan investor chu cheng vaibel che som pakwa point pali ni in cheng vaibel chia som pani point pakwa paruk invest belle tum ani boka heminen hian kumkal me ka avain cheng vaibel chia somtum pani point pali bial invest ani don ani tichuan February sang ni somni pali thlenga he fan noya sum tling khom tur chu cheng vaibel chia jathum sum sari le pali point paruk ani GRF ero chu state sarkar in anwaya institution te ta na loan guarantee a pek theina tur le tluchemai tura omte tlan chuana na ruaman ani ton February sang ni somni pali thlenga GRF noya principal investor zat chu cheng vaibel se somruk pali ni toin tun financial year chung hian he fanatang hian cheng vaibel se somni pali point paruk pani chu withdraw alone to cheng vaibel se ni pasari bial kumin chung vek hian investor ani bokani cheng vaibel se som point pariat bial invest belle tum ni in chuti chuan kumsang ni somni pathum somni pali topa balance kan nei tur chu cheng vaibel se somli panga aniang pu speaker heng reserve fund pani kan nei te hi an poimo hle a he fund siam ani chan kan tar lan te baka RBI atanga special drawing facility kan lak theizat bikhianan po man anibok ani
sarkar in thak laya kan sum din mun Post Speaker he sarkar thar hi December ni riat sang ni le som ni pathum a laglu ani lai khan kan sarkar sum le pai din mun tlang pui chu a thalem lo le a anwai mi hi kan din mun tlang pui ani November ni som ni pathum sang ni le som ni pathuma revenue le capital head atanga kan mu chin chu cheng vai bel che sang ruk jathum som sari pariat ani lain hemi hun ve ka kan sum man chua chu cheng vai bel che sang ruk zakua som ni panga ani a heti lai ve ka kan le batling khom chu cheng vai bel che sing khat sang ni zakua som ruk paruk point pakwa pathum ani bok heti zat leiba atanga cheng vai bel che zanga som sari chu April ni khat atanga November ni som thum in kara open market borrowings atanga puk ani a adang cheng vai bel che za som thum point pali chu nabat NCDC le EAP atanga puk ani bok chuti mek lai chuan cheng vai bel che zani som pathum chu lon frang ru na ta na man ani bok November ni som thum sang ni le som ni pathuma RBI state account minimum balance maintain tur awm lo wangin ways and means puk ani boka ways and means labor outstanding amount chu cheng vai bel che za pakua point pathum bial ani kum sang ni le som ni pathum som ni le pali chunga healthcare scheme tana cheng vai bel che som ruk ruam man atangin November ni som thum thlenga release chu cheng vai bel che som thum panga ani healthcare changtlung le huap zau zo ka tun kuma man thei tura duan mek ani bok SEDP family oriented atana sumruah man cheng vai bel che zathum atanga man chua za chu cheng vai bel che za somnga ani November ni som thum sang ni le som ni pathum thlenga special assistance to states for capital investment saski part 1 atana central sarkarin project aron pomte chu cheng vai bel se zaruk som ko pali ni in central lam atanga release za chu cheng vai bel se zali le somruk pathum ani a hemini thenga state sarkarin implementing agencies tenena apek chu cheng vai bel se zani ani hemi hun live ka pension le retirement benefit dangte state treasury frang noya pek chua lo lom za chu cheng vai bel se zani somthum pariat point pakhat pathum ani kalphung thar mipui sarkar kan state hi hetiang sum le pai din mun der thong taka kan din me ka wang hian ngai o chho le turin year of consolidation puang lo thailovin min siam ta a heti lai hian ramchung ele barzon na konga mason na tur ruah man na ti hlotling turin kalphung thar mipui sarkar chu mipui te beseina ti hlotling turin ain buat sai mek ani kan sarkar chu mason na rual khai le ngel nget siam tur te kan sevela ramngo le nungcha te humhal chung sia reform policy frang agriculture and allied sector te healthcare lama te sports tourism land reforms administrative reforms le industrial reforms lama te mathar la turin ain buat sai mek ani chuti lain kan mel makum hlun lemhlet nahi theito pa do turin kanin buat saya hemiata na bandro frang social security lama malak na te ram leilung humhal te entrepreneurship le skill development te hi mumal ta kalpui turin kanin ruaman mek bok ani entrepreneurship development center incubation center le startup hub te chu kan thalai ten trangkai taka anman thei turin kan sarkar masa khan ma lo la in tuna hon anni to ani post speaker kan sarkar chu laglu ani vele khan ni za chunga mason na ta na ti hlin tur chief minister's 100 days program chu wan chwa ani a hemi bozoi tur hian commissioner and secretary to chief minister kai ruai monitoring committee chu din hal ani a he program noya project chu march ni som thum pakhat sang ni le som ni pali chunga ti lo tin tum ani post speaker heng mason na tur point 10 khat kalphung tlang puile
ati lo thing tura ma kan lak to chinte an tarlan kadua pakana chuan year of consolidation kumsang ni le somni pali somni pangahi sumle pa inren chen nakum year of consolidation atan mantum ania heta hian fiscal deficit ti niam le theito pakan leiba sang lutuk ti niam hi kan tumber ani dona chuwangin kumsang ni somni pali somni panga a sumpuk tur kan public debt chu cheng vai bel se zaruk somkwa pasari point paruk pakwa zetin kan ti niam don ani chumiatan chuan abultran nan kan sum man na te thirin trulba ka kan man na nia hriat te ti tople ti niam konga ma kan la don ani he program awang hian state poisa manga project lian tham tak tak counterpart funding tam tak the chuangai ang chi chu he sarkar kum chung hi chuan kan in sum ri don ani panina minimum support price kan sarkar hian thlai chi thanbik pali heng so thing ayeng marcha le mun phia te hi minimum support price manga atrul dan anga lo nei tu te ne na tanga le sak thei turin ruam man na siama budget apo da ngal ani chuti rualin lo nei tu te hian a hral na thazok an hu phot chuan zalen takin an hral thei don thung ani hei kan rama lo nei tu te ti mason na tura kan sarkar program poimok tak ani pathumna resource mobilization committee Mizoram Resource Mobilization Committee chu ka chairman na hnuaia din ani a ana thotlang pui tur te chu kan sum man ti niam dan kong dap te sarkar revenue ti pun dan tur ngai tu te sarkar hnuaia entity le machinery man tlap to lo ti ral le thok tu te din mun zir chian te ani yang palina anti corruption measures erung na do hi sarkar na kan chan ma atanga mi puite ne na kan in zok na le ti hlotin ngai kan tum zinga mi ani Mizoram sarkar hnuaia project na tho reng chu ahun taka tho zo an ni theinan mumal taka vilzui tum ani a he na thok tur hian Mizoram State Project Monitoring Committee chu ka chairman hnuaia din fel ani to a tin ama saberatan kan sarkar chuan Central Bureau of Investigation nena kan state chunga lemlet naumte chui thei turin phalna kan peto nge ani pangana punctuality and time management biometric attendance system hi sarkar department zong songa mantum ania Mizoram Secretariat chu en chinna na mangin 100 days program pon lama district ranga man chozel tum ani hei sarkar na thokten mumal zo ka hun anvon theinan le lok zo ka na an tho theinana ruaman ani parukna Agricultural Market Assurance Fund Management Board kun na thok tu te thar chua mumal zok le lok zo ka hral chua ani theinan Agriculture Minister kai hruai na hnuaia Agriculture Market Assurance Fund Management Board din ania ani hian thlai thar than chua bik te chu amantur mumal taka bitlein asong bol na le state chung mai ba ka state pon lama mumal taka sumdon na kalpui ani theinan ma anladon ani pasarina boundary committee Mizoram le Assam ramria harsan na kanto te zirchiana chinfel ani theinan Mizoram State Boundary Committee chu Home Minister kai hruai turin dinfel ani pariatna anti-intoxicating substance drive kan ramin harsan na namen lo kan to zu le rui hlo do na te nau pang hruai sual te siam that na le rui hlo ngai te enkol na konga ko than le tlom ngai pol te ba ka helama mithiam le thanem ngai te nen thok hovin theito pa malak chhotum ani a hemia tan hian policy le dan thar te duangin abul tran na tan budget apo cheng noi somnga da ani unholding policy bana kai policy kanti kan sarkar flagship program hi kan rama kun na thok tu te ti mason na turarwa man ania malang rang heng lo nei tu te thlai thar than bik leina tan te food processing atan te thlai thar zor le hral na konga te
entrepreneurship le skill development te thalai ta na na to tur siam chwale ko mu lama te ram chunga industry te now din dan kong ko mu le tranpui na tan te le mason na dang tan te man aniam e policy hi ama long akal mai lovin central le state sarkar nuaya thomek le scheme lo om thei tur rang te nen atheyang anga in thun zoma mi pui van tlang thleng phak tura hlok zoka na tho dan tur kong dabzel kantum ani he policy kai noi department chu an scheme le proposal te zirin sarkar in atrulangin sum apedon ani kumsang ni somni pali somni panga hi in siam rem kuma man kantum mek ani awangin he policy atan hian cheng vai bel se zani chu budget da turin ro man na kan siama he ba ka hian kun na thok tu te mason nan agriculture market assurance fund noya budget area cheng vai bel se zale som chu kan lo da to bok ani kan nun phung ti chang tlun nan le ram mason nan apoi mo em chu mi pui sum dik ta kampana sarkar project te program te le policy te lotling ta ka kalpui hi ani emetan hian kan sarkar chuan committee patni adina chung te chu Mizoram project monitoring committee le Mizoram state policy coordination committee te anni Mizoram project monitoring committee hian atrul atiangin sarkar project kallai te chu an tho thatle thatlo te le ahuna anzovem ti te aendikang Mizoram state policy coordination committee chuan department rang na tho dan kal mangle an tho chin te endik pain advisory body angin aomanga project rang te chu atrul anga thun zomin arem chandan anga tho dun chi aomem ti te po an en bokang tin bana kai policy noya project dil na te alo en puidon bok ani khosak har sa zual te tana athlona mithiruang thingtlang kholama purna tan cheng vaibel singa chu ruaman ania social welfare department kai ruan noya boipui aniang push speaker healthcare lama in dai lo phuruk nan tun kum lo om turatana cheng vaibel se somni kada hemi ba ka hian cheng vaibel se somli chu healthcare bill ba te rul nan sahni le somni pathum somni pali rea da ani bok ani pu speaker kan rama hian in chung khur en kolna mamo hi lo sang ta viau maya mire thei zok ta tan chuan khosak a har sa chhozel ani hei hi rilruwa nei chungin kan sarkar chuan kumin chung hi chuan domestic electric bill hi ti san kan tumri lo ani amaro chu mi pui van tlang ni tin khosak na khoi boi lo zong si in sarkar ta na sumlang lu theina tur dap chuwa kan tum dona heti rual hian kan sarkar chuan eng chitman tisang silova power supply ti pundan tur kong zon kan tum bok ani pu speaker kum local tura hian power generation le supply mumal zoka kan kalpui theinan cheng vaibel se somni point pakhat pathum kan da kan transformer man mek luilutuk athara thak te rooftop solar trangkai zo kamandan turte power infrastructure thazok nei te chu kan mathlir le tumber pakhat ani mipui wan tlang him na hi kan ngai poimo a abekin kum upate meichia le pian phunga harsan na tok te thazok en kol kan tumani tun kum ruaman na hian national social assistance program nuaya scheme pakhat Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme nuaya state contribution chu mi pakhata cheng za atanga cheng sangkhata ti puntum ni in hei hi budgeta da ani pu speaker state finance commission pani na chuan a report chu July sang ni le somni pakuthum khan ati chuaka an report in a roddan chuan state owned tax atanga kan revenue lak u atanga za somli le pani chu vertical devolution state sarkar atanga local bodies a semtur atan manni se chumia atanga za samkwa point pasari pakhat chu autonomous district council pathum ten in semro se tiania commission in an recommend angzul zoi chuan kumsang ni le somni pali somni pangachungin adc pathum ten hena cheng vai bel sia
zaruk pasari point bial pakua pek turin ruaman ani heta tanga vaibel che zali le somni le pali point pani chu share of tax atangin akalanga seng vaibel se za somriat patni point pariat pasari chu deficit grants angin akalang commission du danangin salary le non salary a trensom om chuang lovanga demand for grants noya object head grant in aid general angin pek aniang tunlai khowela hian mi pale meichia in tluklan na sarkarin angai poimo le a chuwangin tun trum budget a hian avoi khanna tan gender budget statement po kan phartel don ani post kigar kan sarkar thar hian abul thuma tanga zirna siam that quality education system hi thilpoi mo le timak mo ni na ria hemi ti hloting tur hian Mizoram Education Reforms Committee po din thar ani chumi bo zuina tan chuan new education policy 2020 hi mizote nunphung mila pol niam atanga sang ber thlengin man kan tuma hei kan no pangteri ruput mang siam thaddan tur moral reforms ko mu na kong te po school syllabus a titel kan tum don bok ani hemi ti hlotlin na tan atul dan anga an thiam na manga tangkai tura zirti tu te sik soile zirna insang zok lama eizon na dap chuadan kong in zirtir chu ngai poimo masaka kan nei don ani post speaker ama kalosoi tong khan kum tharan lo thleng tur hi year of consolidation apuan ani nangin state sum atang chuan project lian tham kan khoi thei don lova chuti rual chuan thil han soi chua chak om tak mai kan neya tu nai mai khan sarkar lai pui hnuaia Ministry of Road Transport and Highways chuan Aizawl bypass tunnel siam na tur cheng vaibel che sangkhaza thum som pathum point pani pariat aron sang sona he bypass tunnel hi kum akem ni point panga athui tur ni in sairang le phaibok in car National Highway number 6 shula athiang in akaldona chu approach road kem ni point pakhat asain athlop bok don ani heng na te Prime Minister's Development Initiative for North East Region PM Divine Nuaya Project NEC Kaltlang Atho Tur ani hei Central Sector Scheme ani awangin state sumcheng khatma sen ngai don lo ani he project hi kan khopui Aizawl traffic jam na salutuk ti thol na tur poimo tak ani pialama mihring le bungro chet vel na ta na kong poimo tak ani don bok ani kan bazeta hian kan state in contribution kan nei tlem ziale sumlak luna ta na ngai to na sen angai zia kan ria chuwangin kan sarkar chuan hemi konga malak na poimo tak atan stamp duty noi kan ret man lai ram hlutna market value of property chu 1% atangin 3% kan ti sang dona cabinet point hei hi kan pass diam to ani chuti rualin mei thai le mei che har sa jok tan stamp duty hi 3% nilavin 2.5% da ani kan state chunga kongpui kan nei te thom that hi ele bar zon na tan te mi pui him na le mason na kong frang tan atul zia kan ria chu wangin ram chunga in kalpo na kongpui le leido thalo te thom that nan kum sang ni som ni pali som ni pangachunga man turin cheng vaibel se za da ani heba ka kong se siam na turin road fund bota cheng vaibel se som li da ani bok budget estimates 2024-25 receipts revenue receipt revenue receipt hanti hian states own tax revenue te states own non tax revenue te share of central taxes te CSS grant te finance commission grant te central sarkar transfer le contribution te abuama kum sang ni som ni pali som ni pangachunga revenue receipt atanga mu kan be sei chu cheng vaibel se sing khat sang ni zathum somriat paruk point pali pakua ania kum sang ni som ni pathum som ni pali BE cheng vaibel se sing khat sang khat zali somriat paruk point somruk pathum ain 7.83% pungtura ruaman ani states own tax revenue
States on tax revenue nuaya sum kan huna lian thamber chu GST ni in states on tax revenue receipt atanga 79.62% atlingani sum huna lian tham zual dang te chu vehicle tax te stamp le registration te VAT le professional tax te anni this one states on tax atang hian kumsang ni le somni pali somni pangachungin cheng vai bel sia sang kha zathum som patni point pali patni mu kan be sia kumkal me ka kan budget cheng vai bel se sang kha somriat pali point pathum bial atangin za somni pakhatin apung don ani states on non tax revenue aya consume mu na tlang pui chu investment on cash balance te interest receipt te utility charge te civil aviation te power and water charge te state lottery te mining activities tele adang te anni heng atanga kum local tura mu kan be sei chu cheng vai bel se sangkhat za somni pani point pathum pakua ania kum kalme ka estimate ain 25% in apung ani devolution of central taxes and duties 15th Finance Commission of India chuan Sarkar lai puin che rang amotanga 41% chu state rang te insim turin a recommenda heta tanga Mizoram chantur chu 0.5% ani kumkalme ka hian kan budget BE chu cheng vai bel se sanga za pasari point pani panga ania REA 8.13% aron pungin cheng vai bel se sanga zanga somni pani point pali pariat akai chowa kumsang ni le somni pali somni panga budget estimate chu cheng vai bel se sang ruk som kwale pariat point pakwa pathum central budgeta alandanin ania sang ni somni pathum somni pali REA in 10.44% in alasang ani Finance Commission grants post-devolution revenue deficit grant. State Sarkar in Zalenzo ka sumkan man thei thin kha atlaniam zonga revenue deficit grant kan don tax zel wangin har sana kan tok so freta kumsang nile somni pathum somni palia cheng vai bel se sang khazali somsari pali kan don kha sang ni somni pali somni panga chuan cheng vai bel se sang khat somsari pakwa chau kan dong don ta a 15 Finance Commission recommendation ang chuan sang ni somni panga somni paruka phei chuan cheng vai bel sa zanga somria pa ruk chau kan dong to don ani local body grants kumsang ni somni pali somni panga chunga urban local body grant kan be sei chu cheng vai bel sa somthum pakua ni in kumkalme ka kan don hi cheng vai bel sa somthum le pasari ani Rural local body grant hi cheng vai bel sa somsari paruk kan be seya kumkalme ka kan don turarwa man cheng vai bel sa somsari pani ain 5.56% na pungtura be sei ani State Disaster Risk Management Fund State Disaster Response Fund le State Disaster Mitigation Fund te hi chiat rupna lo thlen thula har sana phuruk na tura sumte annia SDRF hi central atanga fan local ni in 90% antuma state in 10% kantum vet hunga hemiatan hian cheng vai bel sa songa palida ani sang ni le somni pathum somni pali khan cheng vai bel sa songa patni da ani thung grants for centrally sponsored scheme CSS and other contributions CSS fund te hi state sarkar in ramhason na kan tho theina poimo tak ania tuna hian Mizoram chuan department frang scheme somnga chuang zet kan kalpuyani heng scheme zinga alang sar zual te chu samagra siksa MGNREGS PMAY NHM NSAP zal jivan mission le adang te ania heng CSS le contribution dang atang te hian cheng vai bel sia sang ni zali somsari pariat point bial pasari kan be sei ani kum sang ni somni pathum somni pali BE cheng vai bel sia sang ni zanga somriat
point pariat paruk ain 4.15% in kan base niam thung ani externally aided projects kumsang ni somni pali somni pangachungin externally aided projects tangin grant anga kandon chu sengwai bel sa songkwa mu kanin base ya chung kan mu na turtlang poite chu health and family welfare department nuaya Mizoram health system strengthening project le agriculture department nuaya focus project tele urban development and poverty alleviation department nuaya sustainable urban project atrang te inanni tun kumkalaya EAP grant nuaya tanga kan mu le to za chu sengwai bel sa somli le pakwa point pakhat pasari ani capital receipt post speaker kan hriat lan thewangin capital receipt hi kongtrang sanga mason na thona tura sum mu hi ani bera he hian internal debt le central sarkar le financial institution tanga loan kan lak te ba ka sarkar na thokten an loan lak an rul na po chiatel ani capital receipt atanga kan mu be se jong song chu seng vai bel se sang ni som ni panga point paruk pathum ania seng vai bel se zaruk som ko pas sari point paruk pakwa in kumkalmek bi seng vai bel se sang ni zasari som ni le pathum point pathum pani aya claim zok tura ruaman ani recovery of loans and advances state sarkar hian mamo na frang housing loan te cooperation te sarkar na tok loan dang te ape chuak ve thina emiatan hian cheng vai bel sa somthum pathum point paruk bial chu kumsang ni somni pali somni pangachungin munglet beisei ani public debt internal debt kan hanti hian loan frang RBI tanga kan puk te market loan te nabat loan te NCDC le institution dang REC UIDF le SIDBI atanga kan mu tur te po ahuamani internal debt tanga kumsang ni somni pali somni pangachunga mu tura chu seng vai bel se sang khat zali samriat pani point bial pathum ania kumkalmek sang ni somni pathum somni palia seng vai bel se sang ni zali somsari pariat ain vai bel chia zakwa somkwa paruk point pakwa pasarin aniam zok ani kan internal debt tlak niam viau na sanhi kumsang ni somni pathum somni pali bazeta ways and means advance cheng vai bel se sang khat da ania tun kuma cheng noi thum chau kan da ve tak wang ani ber kumina hian market loan atangin cheng vai bel se sang khat za somsari nabat atangin cheng vai bel se zani somnga NCDC atangin cheng vai bel se nga REC atangin cheng vai bel se ni SIDB atangin cheng vai bel se somthum le UIDF atangin cheng vai bel se somni panga te lak kantum ani loans and advances from the center and other entities kumina hian kumkalme ka scheme poimo tak ngai kumsom nganua interest om lower tur special assistance to states for capital investment chu central sarkarin rampum atana cheng vai bel se noi khatle sing thum arwa mana tangin cheng vai bel se nga zanga zet chu ramta na mason ro tling tur siamnan kan la le theidona block loan cheng vai bel se som kan lak tumnen avain kumsang ni somni pali somni pangachunga central sarkar tanga kan loan base chu cheng vai bel se zanga som zet atling don ani cheng vai bel se zani som kwa pakwa point pani pariat in kumkalmek bi yaru a ruwa manna cheng vai bel se zani som point pasari patni ain pungtura base ania apunna asan chan berchu saskia tanga kan mu tur sanwang yani disbursement lam lo soi vele thungila revenue expenditure kumsang ni somni pali somni pangachunga kan revenue expenditure nuaya summan tu ruaman chu cheng vai bel se singkhat sangkhat zakwa songa pasari point bial pali ani hei kumkalmek bi cheng vai bel se singkhat sangkhat zatni point pasari paruk ain 6.75% in asang zoka
Tin kan budget pumpuya tanga 82.97% atling bokani. Kum sang ni somni pali somni panga kan revenue expenditure kum kalmek aya asan fret na chantur tlang puite chu heng salary le pension atana sumsen bel angai wangte establishment cost asan zel wangte kolpetha leina le tuipam na bil sang chho zelte bu fai leina san fret zelte le private school tren khatte din mun thazo ka hlan kai ani awangte ani hlom ani capital expenditure Post Speaker sumle paya kandin munte clearin sarkar revenue ti sante film kolle du tui taka sarkar sumen kolte chuti lai me ka mason na thona tur capital expenditure atam thayang ber da te hi sarkar tan chuan chonalian tak kan ti mak ngo si ani tun financial year thara hian capital expenditure atana sum kan ruam han zong zong chu seng vaibel se sang ni zali somnga panga point bial pariat ania budget pum puya tanga 17.03% ani kum sang ni somni pathum somni palia seng vaibel se sang thum za somli pakhat point pakhat pakua ani thung capital expenditure atana allocation kan siam theizat hi revenue surplus kan nei tam theidana ain ngata capital expenditure chu thil siam chua ti pun theina tur Chile employment generate nante fixed asset le infrastructure siam na tante labor ti kiam na tante investment siam na tante man an nitlang pui tun den huna hian kan state sarkar hian in enkol na sum man ngei na tur anga awangin revenue receipt atrang ringot chuan in enkol zolova capital expenditure atana sumda tur chuan lo na ai ngat lo theilo ani engpon ni se kan sarkar chung chuan atam thayang ber mason na thonan ruam man chho kan tum don ani allocation for development and non-development expenditure development expenditure chuan social services sector le economic services sector kan ti te ahuama heng sector te hian mi puiwan tlang khosat phung le eibar jon na konga mason na tur ngai tu atum berani sumetan chuan cheng vaibel se sangriat zani samli le pasari point bial panga ruam manania chu budget pum puya tangin 57.22% ani kumkalmek be cheng vaibel se sangsari zathum samriat pani point pakwa bial ain 11.70% pungtura ruam man ani social services sector Ayan, education, sports, health and family welfare, water supply and sanitation, housing, local administration, district council, labor and employment, social welfare and nutrition, information and broadcasting, ahuama. He sector atan hian cheng vai bel se sangli zakwa samruk pasari point pakwa bial pakwa revenue portion atangin cheng vai bel se sangli zanga somriat pakhat point bial pakwale capital portion atangin cheng vai bel se zathum somriat paruk ruaman ania hei budget pumpu atangin 34.46% ani kumkal mek be cheng vai bel se sangli zanga somli le pali point paruk bial ain 9.30% apungtura ruaman ani economic service sector chuan agriculture and allied activities, rural development, MLF fund, power, irrigation and flood control, industries and mineral, civil aviation, road transport, communication, science and technology, environment, tourism, civil supplies, etc. te huama. He sector tan hian cheng vai bel sa sang thum zani somsari pakwa point pakwa paruk. Revenue section atangin cheng vai bel se sang ni zakwa somthum pakhat point pakwa pakhat le. Capital section atangin cheng vai bel se zathum somli le pariat point bial panga da ania. Tichuan budget pumpu atanga chutin 22.76% ani. Kumkal mek be cheng vai bel se sang ni zariat somthum pariat point pathum bial ain 15.56% pungtura ruaman ani. Non-development expenditure. Non-development expenditure chuan general services sector noya summan te huama
chuan state sarkar hnuaia a rel bol tu department poimo tak tak legislature general administration te election te administrative services le a hnuaia public service commission te district administration te police te Mizoram lokauta te treasury and accounts te fiscal services interest payment and debt servicing pensions and other retirement benefits te ahuam hlom ani general services sector hnuaia summan te hi non-developmental expenditure hnuaia da annina a he sector hnuaia activities tam tak hi ramhason natan an poimo em thawani general services sector tan hian cheng vai bel che sanga zaruk samruk pathum point pasari pali revenue section atangin cheng vai bel che sangli zali somli le pali point bial pali le capital section atangin cheng vai bel che sangkha jani sampakua point pasari bial da ania hei budget pum pui atangin 39.30% ani kumkalmek bi cheng vai bel che sanga zanga som pali point panga pali ain 2.71% apung turarwaman ani heng category tilvelo public debt le loans and advances te alaoma heta hian cheng vai bel se zanga pakhat point pathum da ani boka chu budget pum pui atangin 3.48% ani kumsang ni somni pathum somni pali bi cheng vai bel se sangkhat zali somli le pali point panga pakhat ain 65 to 9% in tlanyam tura raman ani charged and voted expenditure kumsang ni somni pali somni pangachunga summan tura chop chwa zong gross estimated expenditure chu cheng vai bel se sangkhat sangli zali som pani point pakhat patni ania kumkalmek BEI in 0.49% in apung kret ani heta trang hian food civil supplies and consumers affairs department te public works department tele printing and stationery department nuaya bu fai te kong siam na man ruwa tele stationery leina atang tia kan mu le tur cheng vai bel se za som thu panga point panga bial kan pai chua to nuwa net estimated expenditure chu cheng vai bel che singkhat sangli zani somsari paruk point paruk patni ani gross estimated expenditure atang hian charge expenditure chu cheng vai bel che sangkhat zani somthum panga point pani pasari ania kumkalmek BEI in 44.58% in atlaniama voted expenditure thung chuan kumkalmek BE atangin 8.78% apungin cheng vai bel chia singkhat sang thum za somsari paruk 0.85 anianga he house zom tak pompui turin karon phar ani supplementary demand for grants post speaker supplementary demand for grants atan cheng vai bel che sang thum zani songkwa pali point pakhat paruk hi revised estimate noya da ania ten kan budget estimate mai baka kumkalai sangni somni pathum somni pali budget estimate pia lama state sarkarin policy le program ti lotin nana department franga sum indai lo na kahan phardu boka chung sum man na then khat lian tham deuh te chu antar langila CSS a cheng vai bel che zasari sam paruk point pani pathum saski hnuaia cheng vai bel che zaruk samria le pakhat point pasari pariat nabata cheng vai bel che zani somnga pali point bial paruk EAP hnuaia cheng vai bel che somthum point pakhat pali state matching share cheng vai bel che zani somthum pasari point pariat pani ni in SEDP fund cheng vai bel che zathum point pathum bial atang hian cheng vai bel che za som chu agriculture market assurance fund atan da ania ten cheng vai bel che somli chu Mizoram state healthcare society healthcare bill ba te runan da anibok heng te hi supplementary demand lo lang ma se budget session sang ni le somni pathuma lo pass to aman na het siam rem na mai ani heng ba ka hian cheng vai bel che somruk pasari point pani pariat chu autonomous district council pathum te in rail bonan pek bel ania
ML election atan khan cheng vai bel se somkwa paruk point pakhat manto anibok tichuan kumsang ni somni pathum somni pali budget estimate po na allocation kan pek bel zong chu cheng vai bel se sangthum zani somkwa pali point pakhat paruk ania hemi atanga cheng vai bel se ruk point pani pathum chu charge expenditure ania cheng vai bel se sangthum zani somriat pasari point pakwa pathum hi voted expenditure ni in he house zom tak pompui turin karon phar ani pu speaker political party te hingai dan in anlo na wanga thu in chu sang omthin ma sela kan state ma son le dam kho chu na tan hi chuan party politics ban sanin kan tran rual atul tak mewa budget hi figure ni mai lovin kan state tana ma son ra bit harle kan ke pen na kai ruai tu ani ngei besin kumsang ni somni pali somni panga budget estimate charge expenditure tel lovin cheng vaibel se sing kha sangthum za sonsari paruk point pariat pangale kumsang ni somni pathum somni pali supplementary demand voted expenditure cheng vaibel se sangthum zani somriat pasari point pakwa pathum chu he house om takasoi howatan le min pompui turin karon phare kalome